Estamos aqui perto de um ponto eletrão no centro de Lisboa para percebermos afinal quem é que recicla e para darmos a conhecer a calculadora que permite saber qual é a poupança em dióxido de carbono que fazemos ao separar os resíduos elétricos. Vamos ver se aparece alguém. Desculpa. Olá, como te chamas? Julieta. Vens separar resíduos elétricos? Sim. Queres saber quanto é que estás a poupar em materiais e emissões de carbono? Adorava saber. Então anda comigo que eu vou-te mostrar uma calculadora. 106,26 kg de CO2 é o equivalente. Que é o mesmo que... Uau! A uma viagem de 30 km de automóvel. O que é que achas? Acho isto incrível. Welk afgedankt elektrisch apparaat lever je er net in op deze gemeentelijke milieustraat? Ik heb zojuist bij de Milieustraat een televisiescherm ingeleverd. Je hebt een calculator voor je en daarmee kan je uitrekenen hoeveel CO2 je daarmee bespaard hebt. Zo, daar bespaar ik 18 kilo CO2 mee. Dat is vind meer je? dan ik dacht eigenlijk. Wat vind Zo. je van deze CO2-besparing? Nou, ik vind het mooi dat ik op deze manier, met het inleveren van het televisiescherm hier, een steentje kan bijdragen aan het milieu. Ik vond het zeker de moeite waard om dit hier te komen inleveren. Het kost wat tijd, het kost wat moeite. Maar als ik zie wat ik ermee kan besparen, nou dan vind ik dat zeker de moeite waard om even langs te komen. Dzień dobry. Oddał pan przed chwilą popsutą drukarkę. Czy chciałby się pan dowiedzieć, jaki ślad węglowy zostanie dzięki temu zaoszczędzony w środowisku? Dobrze, proszę sprawdzić, chętnie się dowiem. Z oddanej drukarki średnio odzyskujemy 3,5 kg plastiku oraz zaoszczędzamy ponad 16 kg śladu węglowego. Wow, no to nie sądziłem, że to są takie ilości. To chyba całkiem sporo. Szczerze mówiąc, teraz naprawdę widzę sens oddawania tutaj tego sprzętu. Bună! Cum te simți după ce ai predat deșeul electric către reciclare? Mi se pare un lucru absolut firesc. E ceva ce toată lumea ar trebui să facă. Am adus, de fapt, mai multe electrice vechi astăzi pentru reciclare. Felicitări! Ați predat spre reciclare 1,61 kg de deșeuri electrice. Reciclate corect înseamnă că ați economisit 1,78 kg de CO2. Felicitări! Mulțumesc foarte mult! Chiar mă bucur! Bettwäsche und dann noch ein Kabel, das nicht mehr geht. Also Lampen, die nicht mehr gehen. Wenn du das so fast hier abgeben, wie fühlt sich das an? Mega gut. Also wir kommen wöchentlich hier an und bringen diese Sachen, weil man einfach alles abgeben kann. Ich zahle auch gerne etwas dafür. Ich finde es schön, dass wir da gut schauen und dass die Sachen richtig entsorgt werden. Good afternoon. I have some electronics I would like to recycle. Good afternoon. You're at the right place. Okay. Welcome to our collection center. Thank you very much. So what we're going to do real quick is we're going to calculate how much you're going to be saving the environment in CO2 emissions. So what you brought is worth 2.3 kilograms, and by this you're saving the environment 100 kilograms in carbon emissions. Wow, really? Yes. I didn't know this. How do you feel knowing that you have made such a big impact? I feel so great, like I'm giving my electronics a new life and I'm saving the environment from some kind of pollution. Wow, this is great. Με τις δύο σου συσκευές εξοικονόμησα σχεδόν 16 κιλά CO2. Πολύ ωραίο, δεν το ξέρα. Živijo, jaz sem pa Taj. Zdaj sem prinesel svoj radio, no v bistvu ni moje, od mojega prastrice, ampak smo ga še nekaj uporabljali, no še zmer deluje, ampak res ni bilo več prostora zanj, pa tudi sam nabiral je prah zares, no. Pa svoje slušalke sem tudi prinesel, ker jih imam tudi preveč na mnogo, na veliko, no. Πώς αισθάνεστε που ανακυκλώσετε τη συσκευή σας? Ήταν ένας λεμονοστίφτης, αν είδατε. Τον είχα στον πάγκο της κουζίνας, πότε δούλευε, πότε δεν δούλευε. Κάποια στιγμή σταμάτησε να λειτουργεί. Οπότε το ξεφορτώθηκα. Νιώθω μια ανακούφιση και πήρα και καινούριο. Ευχαριστούμε πολύ.